Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri wa kabiri tariki 12 z'ukwa 11. Urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko rwirukanye abacungagereza basaga 400 barimo nabo ku rwego rwo hejuru. Mu Burundi ubushinjacyaha bwasabiye umunyamakuru Alice Sandra Muhoza gufunga imyaka 12 n'amande ya miliyoni 1 y'amarundi ku byaharegwa birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukoresha imvugo zijyanye no kwanga ubwoko runaka. Kompanyi z'indege 3 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ingendo zazo mu murwa mukuru Port-au-Prince muri Haiti nyuma y'uko amasasu akubitiye indege iri kumanuka ejo hashize kuwa mbere. Hari n'ikinamico urunana muri ibiganiro bewe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza aho umuyobozi w'idini ya Anglikani Musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby yeguye ku mwanya we kubera kunanirwa gukora iperereza riboneye ku mahano y'ihohotera. Musenyeri mukuru Welby yavuze ko agomba kwirengera kunanirwa kuva yari yaramenyeshejwe mu myaka 11 ishize ihohoterwa ryakozwe n'umunyamategeko w'umwongereza John Smith wayoboraga ibikorwa bya gikristo bikorwa mu gihe cy'iki. Icyegeranyo cyakozweho kuri ibi byaha cyasanze idini rya Anglikani ryarabihishe. Ibyo byaha bya Smith bishingiye ku gitsina no ku mubiri yakoreye abana bato b'abahungu barenga 100. Justin Welby yatsindagiye ko ku cyo yise ikimwaro gikomeye kubera kunanirwa kwa Kiliziya kurinda abana muri ibi bintu byakozwe mu bihe bya kera. Tujye mu Bushinwa aho imodoka yagonze ikivunge cy'abantu hanze y'ahantu hakorerwa imikino mu majyepfo y'igihugu yica abantu 35 ikomeretsa abandi 43. Polisi mu mujyi wa Zhuhai yataye muri yombi umugabo w'imyaka 42. Itangazamakuru rya leta mu Bushinwa riravuga ko yikase ijosi none akaba ari muri koma. Polisi iravuga ko ngo yari yarakajwe cyane n'ibikubiye muri gatanya ye aheruka gukora. Ariko abagenzura makuru y'ibigomba kujya mu binyamakuru mu Bushinwa barasa n'ababisibye ibijyanye n'ibi byabaye igihe umunyamakuru wa BBC uri Zhuhai yararimo gutanga inkuru kuri televiziyo yikomwe anavugiriza urwamo n'umuyobozi wo ku rwego rw'ishyaka. Umunyarwanda Erikson Kabera uzwi ku izina rya Janti kuwa gatandatu nijoro yapfuye arashwe n'abapolisi ari iwe mu mujyi wa Hamilton muri Canada nyuma y'uko umuturanyi we ahamagaye polisi avuga ko hari umugabo uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba. Igipolisi cya Canada kiravuga ko kiri gukora iperereza ku byabaye. Lydia Nimbeshaho umugore we bafitanye n'abana 3 ntiyarahari, ariko Lydia yabwiye BBC gahuza miryango ibyo azi kugeza ubu n'icyo basaba kuri leta ya Canada. Nta muntu n'umwe wari uhari usibye we. Ikindi urumva ngo ni umuntu wahamagaye. Uwo muntu wahamagaye ntabwo turamenye uwo ari we, ntabwo baraduhaye ama information. Hano muri ibihugu kugira ngo ahamagare polisi ntibivuga ko wakoze ikintu kidasanzwe. Ashaka kukureba akakwikanga agahamagara polisi. N'ubuzima n'abirabura babamo. None bigeze ku bagabo b'abiraburaho ni inshuro nyinshi cyane, kuko hariho investigation, hari byinshi batadutangariza. Gusa cyakoze ejo hari yasohotse ivuga ko nta kintu kigaragaza ko yabatunze imbunda nta biriho. N'abapolisi babiri bamurashe uko no bivugwa, donc babiri icyarimwe bamurasiye icyarimwe. Uburyo bamwishe Erikson bamwishe inyamaswa, njye naramubonye mbere kumukushira mu Burundi bamurashe amasasa 4. Hari amakuru menshi tudafite uyu munsi nabasha kugutangariza, ariko ikiboneka bamurashe bamuturutse imbere abareba
nta mbunda Erikson nta mbunda yagiraga. Ugomba kumenya ko Erikson ni umuntu wa community, ni umuntu ukorera community. Imyaka yose nzi Erikson ubuzima bwe bwose nta kindi kintu cya mbere kimubanza ku mutima usibye gukorera community. Turasaba justice for sure, turasaba justice. Turifuza ko tubona batwereka video kamera bari bambaye, niba batari bazambaye bagomba kumenya ko ari ikibazo kuri twebwe. Dukeneye kumenya amajwi yahamagawe na 911 icyo baregaga kwimunamaga ati 911 ushaka iki, avuga n'ikibazo afite muri makeya. Ikindi kandi turashaka justice kuko muri iki gihugu hari amategeko, nubwo Gentil yaba ari mu ikosa rimeze gute nta tegeko rivuga ko bagomba kumwica. Urukiko i Moscow mu Burusiya rwakatiye umuganga w'abana gufungwa imyaka 5 n'igice nyuma yo kuregwa kuvuga amagambo atesha agaciro ingabo z'Uburusiya ziri mu ntambara muri Ukraine. Nadizhda Buyanova yarezwe n'uwari umugore w'umusirikare wiciwe ku rugamba. Yareze uyu mugabo ngako ngo yavuze ko byumvikana ko uyu musirikare yashoboraga kwibasirwa. Muganga Buyanova yavuze ko uru rubanza rutumvikana. Itsinda ry'abandi baganga mu Burusiya banditse ibaruwa ifunguye bamushyigikira cyane, bavuga ko ibyaregwa biteye isoni. Uregwa urwego nako rw'igihugu rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko rwirukanye abacungagereza basaga 400 barimo nabo ku rwego rwo hejuru. Itangazo ry'uru rwego riravuga ko abirukanywe bazize ibibazo bitandukanye by'imyitwarire, ngo kubasezerera bikaba byarakozwe mu rwego rwo kubungabunga isura nziza yarwo. Bubaye ubwa mbere hirukanwa umubare munini nk'uyu w'abacungagereza. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mu itangazo urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza rwavuze ko abirukanywe kubera impamvu z'imyitwarire mibi irimo na ruswa ari 411, cyakora amazina yabo ntiyashyizwe ahagaragara. Uku kwirukanwa k'umubare munini ubayeho bwa mbere kuje gukurikira inama y'abaminisitiri yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Iyi ikaba ari nayo yemeje iyirukanwa ry'abacungagereza. Nk'uko itangazo ribivuga, abirukanywe barimo umukuru wo mu rwego rwa komiseri n'abandi 26 mu rwego rwo hejuru n'abasaga 360 bo mu peti yo hasi. Nta cyavuzwe ku mpamvu nyazo z'iyirukanwa ry'aba bacungagereza uretse kuvuga gusa ko bazize imyitwarire mibi irimo na ruswa. Bubaye bwa mbere hirukanwa abacungagereza benshi aka kageni kuvaho urwego rushingiwe. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize nabwo abagera ku 135 bararekuwe nyuma y'amezi agera kuri 5 bafungiwe mu kigo cy'uru rwego gishinzwe imyitwarire, ariko ntibagejejwe mu rukiko. Icyo gihe aba bari bafungiwe ibyavuzwe ko ari amakosa atandukanye yo mu kazi barekurwa, ubwo bamwe muri bo bari batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara bavuga ko bafungiye ubusa nubwo ibyaha aba bakoze bitasobanuwe. Bikurikiye amakuru yakomeje kuvuga ko mu magereza atandukanye yo mu gihugu hari ibikorwa by'iyicarubozo ndetse n'imfu z'abagororwa bikozwe na bamwe mu bacunga gereza. Havuzwe iyicarubozo rishobora kugera ku rupfu byakorewe abanyururu, ndetse bamwe mu bacungagereza bakaba barashyizwe mu nkiko ndetse bakanahanishwa ibifungo. Aba barimo Innocent Kayumba wabaye umuyobozi wa gereza ya Rubavu, wakatiwe gufungwa imyaka 15 ahamijwe iyicarubozo ririmo n'urupfu rw'abanyururu, nubwo we yabihakanye. Tugeze ku isa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC London ni saa 10:38. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. Umuyobozi wa OTAN Mark Rutte yatangaje impuruza ko ukwishyira hamwe k'Uburusiya, Ubushinwa, Korea ya Ruguru na Iran bidateye inkeke amahoro mu Burayi gusa, ahubwo no muri Amerika y'Amajyaruguru no mu gace k'inyanja ya Pasifika. Igihe yavugiraga i Paris mu Bufaransa, Bwana Rutte yavuze ko Uburusiya buri guha Korea ya Ruguru ikoranabuhanga rijyanye n'ibisasu bya misile, nayo ikabuha abasirikare bo kurwana muri Ukraine n'intwaro. Yasabye ko ibihugu by'Uburayi biha indi nkunga Kyiv. Rutte ari kugirana ibiganiro na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Intsinzi ya Donald Trump rero mu matora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yateye impungenge zishingiye ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine. Kompanyi z'indege 3 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ingendo zazo mu murwa mukuru Port-au-Prince muri Haiti nyuma y'uko amasasu akubitiye indege yari iri kumanuka ejo hashize kuwa mbere. Kompanyi ya Spirit Airlines yavaga muri leta ya Florida yahinduye urugendo yerekeza muri Repubulika ya Dominique
ibyo kandi bikaba byabaye igihe minisitiri w'intebe mushya yari ari kurahizwa nyuma y'uko uwo yasimbuye yakuwe kuri uyu mwanya. Inkuru ya Peter Bowles uri Los Angeles muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ikigo cy'indege Spirit Airlines cyatangaje ko indege yacyo yaturukaga Fort Lauderdale yangijwe n'amasasu yayirashweho ubwo yariho yururuka igeze mu mujyi wa Port-au-Prince. Nta mugenzi n'umwe wakomeretse, ariko ngo hari umukozi wayo urusasu rwaba rwarakozeho gato. Icyo kigo cy'indege cyahise gihagarika ingendo zacyo zijya muri Haiti, ndetse n'ibindi bigo by'indege American Airlines na JetBlue cyemeza ko cyasanze imwe mu ndege zacyo yangijwe n'urusasu nyuma yo gusubira amahoro i New York iturutse mu murwa mukuru w'igihugu cya Haiti. Ibiro biserukira Amerika i Port-au-Prince byavuze ko bisanzwe bizi imbaraga zikoreshwa n'imitwe y'amabandi kugira ngo ikumire ingendo zijya n'iziva muri uwo mujyi mu gihugu cyugarijwe n'ibibazo bya politike ndetse n'iby'imibereho bigenda byiyongera. Ishyirwaho ry'umunyemari Alex Didier Fils-Aimé nka minisitiri w'intebe mushya rije nyuma yo gukuraho uwasimbuye nawe wari warashyizweho kugira ngo agerageze kugarura umutuzo mu gihugu hashize amezi atageze kuri 6. Tujye mu Burundi, aho ubushinjacyaha bwasabiye umunyamakuru Alice Sandra Muhoza gufungwa imyaka 12 n'amande ya miliyoni 1 y'amarundi ku byaha yagirizwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukoresha imvugo zijyanye no kwanga ubwoko runaka. Sandra wakoreraga ikinyamakuru La Nova yatawe muri yombi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 yaburanye ahakana icyaha. Mu kanya gashize navuganye n'umunyamategeko we Eric Ntibandetse ntangira mubaza icyo bashingiyeho bamurega. Urubanza ruhera muri groupe WhatsApp Sandra yasanzwe arimo y'abajournaliste bagenzi biwe, aho ariwo umugenzi we bakorana yasizemo audio yo mu 1996 yari yatanzwe n'umushikiranganji yarajeje kwivuna abansi. Mwiravye kuri YouTube demokandikamwo ministre de la défense de l'époque yitwa Philime Sinzoyiheba nakinaho yaritevye Imana, niho bavuga ngo yojo mu bintu by'imipanga. Ico gihe mu Burundi hari hasanzwe hari intambara rero Sandra aca abonye yoje yumvirije acagira ico yivuze ko avuga ati mbega ibi bintu ni by'ubu canke ni bya kera. Banakimwagitse n'abashatse kuvuga iki ati jewe naciye nkanguka numvise ivy'imipanga. Aravuga ko abavyeyi babishe 93 babicisha imipanga. Ati niho naciye numva umutima usinze, ati sino nta bintu ariko ndavuga vyerekeye gucanishamo igihugu ari byo by'imipanga byo gutemana. Ati bacara amaza ubundi butumwa bwaciye muri iyo groupe yabo muri yakaze kabo, abo mwabiriza yuko ngo yavuze ngo yari byerekeye ivyo by'amoko. Ati yoroshatse kuvuga iki? Neshatse kuvuga yuko atamoka amara yandi naho byagenze uko hari abakiriho. Hanyuma twebwe tugiye kumunganira mu by'amategeko twamunganiye tuvuga ko umushikizamanza yokwerekana ibintu vyerekana ko ico caha cakozwe. Twebwe ku bwacu tuvuga ko atavyatweretse, yagumye muri ubwo butumwa bwa WhatsApp. Twebwe twahavuye tunavuga yuko ahubwo nk'uko twanye tubisaba kuva gifatwa twaravuze ko uwo muntu yatanze audio umunsi wa mbere ubwa mbere yobazwa igituma yayitanze. Sandra yagiye kugira icyo yivuze ko yoza mu nyuma yiwe. Umushikizamanza yasozera avuga ngo umusabiye mu myaka y'upfungwa imyaka 12 n'amande y'umuriyoni y'amafaranga y'amarundi. Twebwe natwe twasoze dusaba ko yokwezwa kuko atacaye yakoze, namwabo yaraje gusigura igituma ubwo butumwa bwose bwaciye kuri WhatsApp yabwanditse. Kandi twe twanavuze ko umenyesha amakuru n'umuntu abaza akazi ntacisha amakuru kuri aya magroupe WhatsApp, aragira analitique cyakazandika muri journal cyangwa kabicisha ku radio cyangwa kumbonesha kure. Muzunguruza tutarashimye tuzokunguruza canke twebwe nitwatsinda turazina nishigiza amazi asubasha gukunguruza nkuko na twebwe tubufise, twebwe tutarashimye tuzokunguruza. Dusubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umucamanza ku rwego rwa guverinoma yavuze ko itegeko rya leta ya Louisiana ryo kumanika amategeko 10 yo muri Bibiliya mu mashuri yose ya leta ritemewe n'itegeko nshinga. Umucamanza yatangaje ko ayo mabwiriza arenga ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kandi abangamiye uburenganzira bushingiye ku idini bw'abatarishyigikiye. Yanavuze ko bishobora kugira izindi ngaruka ku bana. Icyemezo cya Louisiana cyabaye itegeko mu kwezi kwa 6 kandi cyagombaga gutangira
gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Bishoboka ko leta ya Louisiana izajuririra iki cyemezo cy'umucamanza. Ni saa moya zibiri iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC gahuza miryango i London ni saa 10:44 n'umwanya w'ikinamico runana. Nadine ibyishimo byamusabye. Agnes we ngo yari adasinziriye. Afite ikihe kibazo? N'urunana. Ego baba. Ego, ese ujya ureba utenye? Biragaragara se mama. Ndabona mu maso ugifite ibitutsi da. Mama. Karame. Wihorere. Burya ngo ijoro ribaruwa riraye. Meze bite se? Mama sinakubeshya rwose, naraye ntasinziriye pe. Wabujijwe n'iki gusinzira se nye? Nawe ari wowe reka ntabwo wasinzira. Ariko se n'iki cyakubujije ibitotsi? Mana, sinzi niba ibintu ninjiyemo nzabivamo rwose. Ariko se n'ibiki mwuka byaramwe? Se kutansobanura neza kuko. Ibyo winjiyemo uvuga utazavamo n'ibiki kuko nye? Mama, uzi ko naraye ntasinziriye none nkaba mbyutse numva umutwe undya. Ndumva ndemerewe. Ariko se kutambwira mwana wanjye kuko niki cyakubujije gusinzira? Hari ikindi kitari sori na kuko mama. Sori mwe yakugize ati? Ejo nagize nyandamuhamagara nkuko nari nabikubwiye. Ngira ngo wenda ngiye kumucubya ariko gukomeza kwivanga mu byanjye na Chris no gukomeza gutiza umurindireyo. Mama, ibyo yansubije bya mbere nk'inkubise neza numva ndapfuye birarangiye. Yagusubije ate se nyabo? Uzi ukuntu yansubije mama? Ati ahubwo se ubundi wowe urashaka iki kuri Chris anye? Ngo uramushaka wiki? Ngo yegora. Ngo ubanza utazi neza ko ushaje ariko ngo ndi rumari inkwi, ngo ubanza ngo ntazi uko mfite umukobwa w'inkumi ngo Lopez ngo urutareya. Ego mana yanjye. Ariko buri uriya mugore yabaye ate koko? Mama, yambwiye ijambo numva umutwe urasandaye neza. Ngo urashaje? Ibyo se biramureba? Biramurebaho iki se kuko mama? Ariko nyumvira mama, ngo nindeke Chris ngo nsange se Mana aho abiyo mu mujyi ngo mba ari we tubana. Yagukomerekeje uriya mugome w'umugore w'umunyamunwa yo katsindwa n'Imana. Yeba mana we. Bivugwa se ahubwo mama? Yewe. Ahubwo dore ikimpangayikishije kurusha ibindi. Niki se mwana wa? Nkurikije ari amagambo sori na yarayambwiye. Ndatekereza ko yaba yarabwiye Leya ko mfite umwana. Ariko siko kuko ashobora kuba yarabimubwiye di. Tekereza, nta kuntu Leya atabihurudukana ngo abijyane kwa Chris. Ubwo urumva ibyanjye na Chris bitaba birangiriye ha kuko mama. Mana yanjye. Kandi nari narabivuze. Reka mbyibwirire Chris hakiri kare. Uranyangira mama. Ariko se uri kumenya ari kubyakira ate wa mwana wo kuko? Wari kumenya yari kubyakira ati? Ndebera. None se ubwo nabimenye bibwiwe n'abandi ubwo ririya cyane ngo nire urumva ritazahita ari mujyana koko. Mana we. None se umbigenze nte koko mama? Ubu noneho nabimubwira koko ndabigira nte mama? Mudugu. Karame giti. Umugore se ngo dukemura icyo kibazo ko ngiye mu kandi kazi kandi ndeba nakererewe rwose Mudugu. Bambwiye ko yagiye kuza ari hano hafi ugasa. Ahubwo se turi ngo yaraje. Ibyo. Niko Nadi. Karame Mudugu. Niko mada. Karame. Muraho neza. Muraho. Ko watinze se namahoro. Muyobo mu mbabarira nagize ikibazo rwose cyankerereje. Dore inzu yawe ngiyi rero. Inzu yawe ngiyi rwose. Marashima mwana w'icyo amazina yose ahashirwe hejuru. Haleluya. Mbega burgize no guhimbaza kuri urwo rwego Nadi. Yewe nuko ibyishimo birandenze ubuseko ko Imana iranyibutse nanjye mbonye aho mba koko hasa harya. Muyobo murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Iyi ni inzu ubuyobozi bubaye bukodeshereje kugira ngo nabo ufite aho yajya ku musaya mu gihe uri gushakisha uburyo bwawe bwo kwibonera icumbi. Giti ubanza Nadine yaragize ngo ayihawe burundu. Ni byose. Mana yanjye we uko mubinkoreye koze mu nkuye haga nukuri. Oya humura Nadi, humura rwose. Ubuyobozi bwacu ntabwo bwakomera ko umuturage wabwo abaho nabi. Ntabwo bishoboka rwose. By'umwihariko ukaba uri umugore utwite kandi uri ku rutonde rw'abatishoboye bagomba guhabwa inkunga.
ni ukuri murakoze cyane. inzu yawe rero dore ngiyi sibyo mada? Ndakumva. kandi ndatekereza ko iguhagije kuba mbwiye kuba wenyine. ndi jyenyine. ariko anafite n'umwana muto uri mu kigero cy'imyaka 5 da. nibyo se? ariko ntacyo ndumva n'ubundi ari bakeya irabahagije. irampagije ni ukuri. Nadi Karame. wayitegereje neza? yirebe rwose. ndayibona pe. noneho ikinshimishije kurushaho ifite umusane wujuje ibyangombwa n'igikoni ku ruhande. muyobo murakoze cyane pe, murakoze cyane rwose. hanyuma nongere nkwibutse rero Nadine Yego. ko inzu atari inzu yawe uhawe kugira ngo ubibemo burundu. iyi ni inzu tuba tugukodeshereje mu gihe gitoya. nzayibamo igihe kingana gute se Giti? bibaye byiza mu gihe cy'amezi 3 bakagombye kuba wamaze kwishakamo ubushobozi kugira ngo nawe utangire kwikodeshereza. Nadi Karame. ni ukugira ngo ufite aho ukinga umusaya muri ibi bihe twite ukaba udafite n'icumbi rifite umutekano. ndabyumva. nk'umugore utwite rero ikindi nagira ngo nkuganirizeho ndagira ngo nkwibutse ko ugomba kwitwararika ukajya urara mu nzitiramibu ukoranye umuti sibyo Nadi? yewe ndayifite rwose pe, barayimpaye ubwo mperuka kujya kwipimisha. ubw'inzu ibonetse rwose ntakwiye kwifata neza maze rero wibuke ko ugomba kugira isuku ku mubiri wawe ndetse n'isuku y'ahangaha ugiye kuba uzahafate neza. yego rwose nzabyubahiriza. Nadi tuzajya tuza kureba ko byubahiriza sibyo? umenye ko ibi byose ubikoreye n'ubuyobozi kubw'inyungu zawe n'iz'umwana utwite. murakoze cyane. ngaho wirirweho neza rero. mwirirwe muyobo. ariko sha murasetsa. sha burya sori nayasetsa n'ubwego cyane pe. ubu sarige nawe wasekeje abandi kurusha undi ninde koko murebwa ye? ni mwese. ariko rero nanone nimureke mbabwire ikintu ndimo kumva kinshimishije badi. nishimiye kubona ukuntu nyuma y'iminsi yari ishize sori na murebwa yire batumvikana ubu noneho babanye neza rwose. yego rwose erega twese byadushimishije. ni ukuri birashimishije. ko twiyunze se twakomeza kubana nabi dupfa iki koko? reka da rwose twibaniye neza nta kibazo. ugiye he murebwa ye? ayiwe ndumva afite inyota. izuba n'akazi k'uyu munsi ntibyoroshye. reka nywa amazi. ahubwo se twadukombe tujya tunywesha amazi turi hehe? yego mana yanjye we uzi ko ahubwo aribyo wari utahiwe kutuzana nkaba natwibagiwe de. tubigenza dute se we? ariko se nta n'ufite ko yibitseho koko ariko undi akabona icyo anywesha amazi. yewe ndumva n'umutwe utangiye kundi. mana yanjye tubigenze dute? cyangwa njye gushaka utwo dukombe mu rugo de ntuzane. yewe uko biri kose numva ntaza gushobora kubyihanganira cyangwa ngo ntegereze igihe nsubirira mu rugo. reka ndebe uko mbigenza. ubwo se urabigenza ute we? ariko se Patrick ibyo ubu nkora koko ni ibiki? ngeze Patrick nakugizene basi ntunakiri no kumenya amakuru yanjye. ubwo se amakuru yawe nayakenera ngo nyamaze iki Nadi? ariko urumva ukuntu uri kunsubiza koko. ariko ndagusubiza uko mbajije. cyakora muzi no kwihisha da. njye so hariho nihishe? mbabarira yewe ubanza hari uwakuburiye akakubwira ko nari ndimo kugushaka. nawe se naje gushakira kuri saro barambwira ngo urahavuye, bambwira aho ugiye, mpageze naho batarahavuye. ubwo se urumva ari ibiki? ngaho kumiga se nk'uwakwambuye hari umwenda nkubereyemo Nadi? ntawe mbereyemo ariko nkurikije amateka yacu bibaye byaba ari n'umwenda. mfa kuba nta mwenda wawe mfite rwose. aha reka nkwihera amakuru ngira n'icyo nkwisabira. ayahe makuru? nyine nagize imana ubuyobozi bunkodesheje inzu yo kuba mbayemo ariko ngo ni igihe gito ubundi nkaba nitegura ubundi buryo ngomba kugira hombo. ndumva ubuyobozi bwakoze da cyane ahubwo. none rero Patrick hari ubufasha nashaka kwisabira. maze wumve. ariko Patrick uretse gushyiramo interereshya gutyo hagati yanjye nawe koko umva ndabizi neza ko nawe ubizi ko ngo twitiye. none nyine ndagira ngo unyifashirize mwihera amafaranga yo kuba muhuza udukoresho two mu nzu. ndayibamo se nta gatebe nta gasambi nta shinge nta rugero. ariko njyewe uranyisekereza basi. si ibyo gusa hari n'ikindi nshaka kukwisabira rero. nyine wumvise ko aribo babaye bankodeshereza ubundi nkishakamo ubushobozi nkashaka uburyo najya kuba nikodeshereje. none ubwo rero ndagira ngo urebe ko wambonera n'udufaranga nkaba nizunguriza. nguha amafaranga ucuruze? yo gucuruza nyine. njyewe Patrick nguha amafaranga? ubwo ndayaguha nkande? nka Nadine mwakuranye nkaba nk'utwitiye. mbabara Nadi mbabara rwose. ego mana ubwo se ntacyo wamfasha koko? umva ntega amatwi unyumve neza Nadi.
niba twarabanye muri buriya buryo si ibintu nashakaga nanjye byarangwiririye urumva aha bimenye rero kandi ubyumve neza ko kugeza ubu nta gahunda mfitanye nawe nta niyo ngufitiye ubwo nukumbwiye koko Patrick nuko nkubwiye nyine nukubwiye umuntu wajyaga wita sheri umuntu wigeze gukunda njye nigeze nkubwira ko ngukunda na di warabimbwiye rwose bimenye rero sinigeze ngukunda n'ubu singukunda ubwo nuko ngenje Patrick nuko ngenje koko nimureke ibiparu turangiza aha hantu di ubundi dukora inama dutahe ba mada ngaho bikira bigenze bite murebwaye karabaye ayiwe mwababyeyi mwe rero noneho biranyobeye pe ego mana rero no kuruka sitangiye kuruka we nyamara twabigize ibikino kandi murebwaye rero arwaye pe ahubwo se ko byatangiye atakinyota ibyo byo kuruka byo bije bite ayiwe ahubwo no mu nda hatangiye kundya ubwo si byo ni ibiki we yewe ntabwo mbizi pe cyangwa ni rwa rucupa watoraguye ukarunywesha amazi ruguteye uburwayi murebwaye wa mugari kiriya gicupa cyari gifite umwanda mwinshi pe imanyumvira ego ko bamiro we ariko murabizi we turakina mu bikomeye nukuri murebwaye rero arwaye yewe murabizi imbaraga zitangiye kunshiramo rwose nimundeke ngewe ntahe yego rero data nkumva meze nabi wa mugani niwe wakore kutahe twe dusigare dukora inama pe byego ku mana yanjye umva nimuva muri ibi turimo umuntu ararembye pe nimuze tumujyane kwa muganga murebwaye reka tukujyane ku kigo nderabuzima ibi byo kujya mu rugo ntabyo pe mana yanjye we ubu murebwa rero yabaye iki koko ahubwo se we bite ni byiza hari inama nashaka ko tujya rero kagira inkuru ni ku byerekeranye n'iki rero urabona nyine ko ukwezi kw'inzu kugiye kurangira mana yanjye none se ko ugiye kunyishyuza ko utari kwashira nyine ntabwo nje kukwishyuza wa kintu we none se kumbwira iby'ubukode nibyo nyine nje ngo tujyeho inama ngaho mbwira rero nyine nagira ngo duhindure amasezerano y'ubukode ngaho re gute se kandi nyine urabona ko uri kujya mu rukundo n'uriya mugabo w'umukire wuhe ye wuhe se kirisi erega wamaze kubyemeza erega ntugomba kudohoka none se bihuriye n'ubukode sori nyine ndagira ngo aho gukomeza kujya wishyura ukwezi kumwe ahubwo ubu noneho duhindure ujye wishyura amezi 6 icyarimwe yumvira ni ukuri nibyo byiza yewe nibyo biberanye n'abasirimu oya uku ni ukunyifuzamo rwose ariko si bineti ibite byawe wowe ugomba gutangira kwiga kubaho nk'abasirimu yewe babarira sha teretse niba nta kijya mbere hagati yawe na Chris ariko ubundi ko nta makuru kimpa kuri iyo gahunda bimeze bite we niko hari ubwo se Budensi yana na Nyensi bongeye kukubuza amahoro ntabwo nari nongera guhura nabo ito ntumukanahore nibagende umva ntihazongere kugira ugutera ubwoba mwana aha ugira ngo se bariya bazarekera kuntera hejuru we umva Anyensi niyongera kukwiyenzaho uzamubwira uti nakureka ajye kureba umugabo we Semana uti kisori ngo Anyesi yigeze umugabo ari we wasanga ari nabeje yigeze umugabo bagira utahubwo noneho bafitanye umwana w'umukobwa w'inkumi ye burya si niko bimeze rwose arabufite kikaba kimbuza amahoro ngo ndashaka iki kuri sheri wacyo Chris we are sheri kisiri ya rumarimwe ntazongere kukubuza amahoro sikiwe mbega inkuru ishyushye inkomyi oya nako simbyemeye sori simbyemeye reka kubyemera ibyo nkubwiye niko bimeze neza neza 100%. oya sori reka mbanze mbyikurikiranire neza menya ayo makuru neza rero arateganya gukora iki nasanga aya makuru sori namuhaye ari ukuri ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana ni nabo badusingiriza umusozo w'amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri gusa niba utabashije kuyumva wajya kuri bbc-gahuza.com yarayobowe na Nini Iradukunda twafashijwe na Volodymyr Muzechka ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza ngende Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu mugoroba uraraharyana na hejo.